isiphepezana umphathi wohlelo ngiyathemba bayasibona abazalwane ngoba lesiphepezana sithole eceleni kwendlela stage Abusho lesiphepezana ngisithole eceleni kwendlela sesize sashintsha ngisukhala mfoka baba neshape yaso isishintshile kodwa sike sasisha ngisho ngijabula ukuhlala phansi uthe lo mbhali kwakusedwaleni lesiqhephezana babuvayisa imalo sasingeveli ngalelo xesha wayemesijonga umliniso abe nethemba ngoba ingakashintshi ngisho ishape yazo ikhamba ukuthi ithema ihamba umnyaka ngoba iminyaka mayilokhu igibelana sikulenzela lude lolu hambo lufana nale ndoda mangabe ibheke emnqamlezweni ike yathula mfoka baba yathula bayigulela ngentamba ngoba inhloso bekufika emnqamlezweni kodwa yakhetha ukuthula nje entweni zonke yakhetha ukuthula yalokhu iqondobezela kancane ibheke emnqamlezweni like labiza nasesitolo leli phepha kodwa ngithole eceleni kwendlela engasekho nomninili abalowo naleli phepha leli xesha yalokuyisa abantu akade babuyile kodwa bengabuyanga ngokubuya bebuye nje ngoba bethi babuyile enkonzweni kunamanye abakude mphathi wohlelo kunamanye abakude mntakamweli anjalo nje anesikhathi sokubhipha ayakuyeka mawusenkonzweni kodwa kothi ngesikhathi esithile besiyabuya lentuba yikhala kulungile bathandekayo soshumayela ngelila ngesikhathi